Ketheka mutegero Weru TV ambirigire nwithirite na ntuku njega ibwaga nutubakwa na kanya kugwatanira na unikire Weru Njumaa turi na makarika kuma county mwanya mwanya nyumene tukethwa na gikaro kia Njumaa sakonera twetha tukiarire mantu jonthe tejatemete ntamekire mitandao amwe na kuringa biongo benyumba cia nteto betagwa NTINYARI KINYUA teja ijo twikirite urito tukubona arua kiri nteto cietu. Professor Rasas njoka kumeneria gavana njoki akiuga utongeria bwawe bujurinde unkumani ori ariungite mara nyume ya njoka gukinya nawe igoro. Mawatho kuritwa kienda gukaria kimera kia mirao ndi thoko ya Somalia irigieri kurugurwa. Skuru ya secondary ya Muringene Gembe Central kuoneka kuthamwa bunene ori na ndiri na rito 35 aki. Raila Odinga kuriunga kaunti ne Murang'a akirigirwo gukinya Meru Rojo no William Ruto gwikia siasa cia Kenya Kwanza kaunti ne ya Kakamega. Anko gwato geni okairi monanirio mathithio tukubona arua ne Purity Richard tukianjiria nteto cietu kinya kethira ni Imwe ya skuru iria nene buru ndene ya gicigo mbunge kia Gembe Central skuru ya secondary ya Muringene tinaga gwikumiria ni untwana barabara skuru iu yonthe ni 35 aki akiariria untu bubu mwarimu munene Bernard Kathata augite mwambirio ni jota mwije ni kwari na rito 80 no moi ndi mwankira na ndi nkurukia nusu ibombeta kuthaba kithama skuru ni untu kinya mubungo wa gicigo kiu aririte na kugawe na irutanirite kithomo ne India chiari ne baba ko Muringa Nthiguru. Dennis Mugendi na report ije. Iji ni laboratori injeru ya milioni nkuruki ithano ndene ya skuru ya Muringene secondary Igembe Central iria irikitiwa kwa ni mubunge kubaikiringo kenda kumbithia kithomo indi na kutiga uu aritwa sukuru na iji ni batare tamangotore na bo namba yao ni 35 aki kuma mwambirio tamu aria bari 80 na umwe nteto cia kwithikira mono. Mwaka muthiru twaregistrate ana 51 imenye pila registration ereko vira ana 31 ibaorere tutabona ringi baratiwa ndaire kuya ntuko ekerio ana 70 barabatiro na obate ya skuru batiatene kwa huko ntuko ra yethera na baba inje kabisa na ana 16 lakini kuiro kinya bethera baikwa na mwanja facilities tuinacio nimkuibwa nkithikira rimwe ni ora wodi nte despair na nte tuweka moyo nitaendelea kuhimiza ndio tukutwa na kirasi kiaki kibwito kuthogena ana 40 kana 45 kigethoni ana 10 baka ni thikuo tia sara ciari na inko mwibo ciara abo kwa bela bote ciere wata meche wethera tomuntu ondura kukua muchoyo Yuri musemane joa aritwa arimu na aciari mambulene ja mubunge aciari ba secondary bare bakinyite musemanio ne Juni 10 aki kirasi kia form 4 kiria kiri na ana banana aki gitena kinya muciari umwe uria akinyite ovenera twenera nene kinya weta aciari musemanio ne bateya no ri beta genda buya bwaria bantu askuru beretie bora na inya bora kumbeka bora tutethia lakini aciari baturinga nthe ipokorika ni twarita na mwanga thaitha cio tuko lakini tuko imwe muciari umwe atomana awera ungeta wire mwarimu wawe kana skuru tuko mono kwa kinyaga ya kuringwa ne ya kora rukunyo asiethera kotini ironda wira ka the on tunde na ana kenda beta mbere nteto aciari na akari bakurwo ni bekire skuru iji yao benda ikura ni barekane na ciaba mama nkugonge bantura iji ya nkoro twena thina na chief na atongeria ba akira ngondu. This is a challenge. Ni bibi atoma chukuru yeye thua ni bibi atoma toro thua ni bibi atoma akira ngondu thua mbio ya mche chukuru ye ni ciete karende bomenya ni mbie kurenge na to approach kinya ciari bara
mbwa bakona ka chukuru eto okora baikia na ba chukuru inge no to ba etere individually to aberi baletana ariko Dennis Mugendi Weru Njumaa sukuru ni ya sekondari ya Mulingene Ankoro wandi ni ya Kirangondu Igembe Central County ya Meru. Ure wari munini wa Chancellor ndene University ya Chuka na Nandi na kurura gite kia ugavana ndene County ya Thaa Professor Erastus Njoka na kinyete ntere cha Karinga ga koru wodini ya Mitheru. Njoka na menere tia gavana wa Nandi akiuga obisi yawe ni ujuri unkumania akiuga ati kubatara gutongeria ta gavana Kairi. Ni areore tia Kari kinya batatare biama ende batage muntu arewe wengwa. Njoka akinyete gishigone gikentu kwe mwake nyume ya gavana Njoki ukinyano. Mati Mugambi na report. Njumaa atongoria barwangi rwa UDA na Kenya Kwanza muthenya wegoro kwambura magema akiri gicigo mbunge kia Mara. Munthi rwangi rwa Jubilee bagwatanite na arombiti bangi biumbe baramba magema na nkinya kwenjire bobi kiri gicigo mbunge kia Mara bakibutaga mara makinyirwe goro. Tongoria wa kuri Professor Erastus Njoka arameneretie gavana Muthomi Njuki nontu wa magamba maungumania maragwetanagirwa na montugo gwa ntugo. Wanamnara Chuka ntinda ya Tharaka mbese inu ciathire mibukoni arume icionthe ile mibukoni arume naka lakini muntu muno mole muno mutikumeanu gavana wetu nwe wathire nacio riu ni athie tuku na mabikibiki na tugari tutunini akinenkagira ntu mbeca inu tutikwenda maramari ringi na tutigukira nweu ni amenyerere in fact ukethwaga kumenya abati kuthama yakathie anambere elections nuntu athukitie antu muno mathina. Professor Njoka anariritie manto kathumba marakarutha wona thungira wathanini agikanagia nkinya Kari gucagura atongoria bao baraithite kiama. Baciama mukwirwa mutikarumirire kiama murumirire muntu mwathura muntu akethwa kiama ni kiawe na muntu urio inabata muno kuthurwa ni gavana wana MP inabata lakini gavana no inabata muno. Professor Ndoseti akemiande murutwa wira toye takoburtera wera nente manko bwera bwena mbati no totio totie takondia wera na totie takwera muntu atoneria bawera rutawa so bongera bisini tareke 11 ukona wera bwe kubwa Tharaka-Nithi. Gikaro nigiki kuriri nkinya na gavana wa tene wa kaunti ya Tharaka-Nithi Samuel Mbairagwa agicokagiria atongoria ba murengo wa UDA maraba mwirire goro. Yani arezi atio gatwe ng'ombe ndobururaga meka yonde go au noke kareke au tine kajangwa kareke mbio ona lige ona ugekele ona uge nguru au tine noke mbio na ende nonero la gwate kumukira me merete kumula kumpembereza gogu enda kwa kambe bio na tutoketa mbebe bau gogo ikirire karite tanchokanio na nkinya mbirano gatagati ka mubunge wa gicigo mbunge kia Mara Kareke Mbiuki na Muchia cha Gitonga Kaburubongo arabongo acokeretie Kareke marara mwirire goro muthenya we munthi bomwerante wandukiao itepembere chanko mantu bamara bakera ganeura turema tubetu twanenkero ni thirikari ira nene twanenkero mbesi ya wakandamu na aragwetu nenkwenda kumenya 1.2 billion niko jiathire. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Matini Mugambi. Na ore kwina wirigiro ba wendia ba miranthi gurune Somalia guchokera kwina mawatho mwanya jara Nandi je kiri kenda gukaria biashara eje nera kinya murimi Nandi akendekaga kuthithia nasari ya kimera giki mawatho jaja ni jethiritwe kinya jagitongithia murimi akamati na kinya bara bomba kwitha bagi kia miraije ome ya Kenya kwenderia no kiri murimi no mwanka Nandi ethirwa kinenkagiro baruga neo license ya gwitithia na mbere urimi bubu arakinya akomba kwithirwa akiriungairwa ni maabisa bakuma kiri county kenda gutaga urimi bubu. Mwandiki wetu Antito Boniface Mongera na gutukinye kinya gwe kinya ukonia mawatho jaja.
oguni wagerithia na umandene kimirene kemira na ndibutite kwithira bukionekana jinyume ministori mia janthiguru ne Kenya bwana Peter Munya kwithira ikira kirore mwatho jamiro jamira ja kumekana na gichonko the crops yani mira regulations 2022 mawatho jaja najo jetongithia murimi okumithia mira commercial nursery akamatiba mira kuma mundene mwanka thoko na aggregators ndeba mira vioskine vendors akamatiba mira transporters athogori na thogorwa importers kana exporters tokiamberia na mawatho jereja ikirikire murimi okumithia mira commercial nurseries ni ate bwambere burute muntu kinyumo kethro akiambire nursery okumithia mira atine nkirire sense thirikari county are license je niyo kethro imenyekana Jemara 1 bwajaire abithaba kumakire thirikari cia county bakethro birongira murimi ujo mundene jwawe bategera muthetu jwawe kwina mira na gwitirio komunda utheru boroje ukaria na nteto yinge inyinge kathomba bonge license je kethro igito mwaka junthe mbere tariki 13 cia mweri wa gatandatu nkoroki ejo aumithe bondo bamirakiri nasare bakethro beje kene irwangirwa thirikari roruje kene jafa ntagaro wingi kiri akamati kuma mundene weta thokona na gichunko aggregators wathobo mbere bonthe bakethro bandikithitio kana baregistrirwa ngirwa afa na bakethro bwijikene kiri mitambo thirikari bwajaire bakanenkarwa license thirikari cia county ende ithana kumbere banenkarwa license iji no mwanka bethro bakionania na bakethro baikamira yao kwina kanya kong'ana kuna rojoro rotheru munya jori okurigire merete kethro ikithuka ni nyankoroki njire njega cia gutamate bakethire kire gitengo iki bashokete bandika bobo egoro kethro akiuna motho jaja akethro gwatwa kire nyankoroki koringwa baini tokenderea motho jangi jende bamira bavios kana na gichunko vendors watho bwa mbere bakethro bene license thirikari cia county iketho cijekene Jemara 16 ithana kumbere bane license iji bakethro betegero ukamane ndi bamira ina bakethro bakenderea mira eo kwena uraja bo mitegana rimwe kumakiri skuru na nyankoro kinjiri njega cia gutamate roangirwa faro kethro na list ya vioski byonthe bire bikethro bikende mira mawatho ja kamati bara bakethro bikiantere mwanya na gichunko transporters na zoza kariojo bwambere burum bakethro bakiandikithwa kana kuregister thirikari cia county na bethro bakine license riketho chimenyekana Jemara 13 irwangirwa afa bakomenya nabo mbere rwangirwa afa ronenkana license iji no mwanka ngari cio ikethro cietegero ichibuka matamira ciena kanya kang'ani ni nyankoro kinteto emunye kethro etegero kurigire mira itikaithero ithuka bonge no mwanka ngari cio cio kamatamira citho cikiona license ciao kionine korega kuthingatira motho jaja watuma mwiti thuriringo baini ya shilingi milioni 5 kana kibungo kete kunyira miaka 3 igikundi kingi gitiri motho ikiathuguria na thugurwa importers na exporters baba nabo bakethro bakiandikithwa bane license ninyako ya permits irwangirwa afa kiri mawatho jigucokete koro kumenyekane utwa kinyumo kethro gitango kuthuguria kaninya kuthugurwa atina barugeji 3 ro kethro akiuna wathonwe nthinje ibaine milioni 5 kana miakete kunyiri 3 nchera je kinyanira burunajo mpongeria mawatho jange jakariojo ikwete na ndikumira jagwetana mbere ugoti wa mirabo kethro bwigitwa kingo ne account ire mira yumite yutatene ukanyumene arerethero yitu account onthe nalira kurukira bwajaire kilo yonde mira ikethro thimoratiri ire kethro itikirito ni afa yutatira kontokomura thimo aitondo ni nyago ntokonge ekathimo metho bonge thirikari Kenya kethro ikiono gotu bwa shilingi 30 kire kiro emirere kethro ikendwa jande gorone na shilingi 60 kire kiro iria ikethro ikiumarwo mende goro na bwa mothia ikonjari muremera litibatere kuthori kuruka kilo 50 nke report Rantoshero TV kuma jake nyina ngine kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera.
Kongi na kuathikiria ba Weru FM terete makutano mutindwa ni bonekite kanya kamwanya kagukenanira na kinya gutrimana na tangazaji mwanya bakameme eu nikire mambura jao mweri ara mubango jwa tuthunkume jwethagirwa jukithikairwa guntu mwanya na kinya athikiria kuona kanya gakwewa bie wakaribaba makutano ni bonanite kugwirwa kwa kumania na untu bobo taratugutarирwa ni mwandikitwa Nteto Mutugi wa Kare. Ni mubango jwa tuthunkume jwa kameme karia karinkanya kathetuneka mumiru niko Weru FM 96.4 taunini ya makutano. Ureteri ni munene wa Kagwe. Watumira ndira kurugera muchere joko. Urachoko uratumandira nyoto nda watongetwa amburura rega ikuija. Yada na uro mubango yojo kumagaritu ni kiende mwenda. Urio gukari mushindi wakia wini brabo dide wakire mubango jobo wa karaoke challenge. Nataka withirendere ba wagipindi ikirungura Weru FM. Aikiria mushindi kia wakia wekiridho kwerere akuina we. Ni number 1 mwanka 4th Friday. Au tukabidhi final the 5th Friday. Then yure atinda twamugirike wo are. Nandi wa Kagwe akiona kanya gutirimana na kwaranira ne shabikira kameme akemwe ko emwe nethirite akibaye wankaba kumakere mutujwa ra premium. Agwe na agwe utike ngakethia inye familia kwa na utigania. Weru najua Karimi County. Oh, unajua mbona unajua Karimi County? Yani unajua Karimi County? Mbona unamjua hivyo? Sinapenda tu kumsikiza kuna sauti poa. Na napeana tu advice. Penda kiara ndio kuri. Mechivi. Na jumutukani ojwa ndwembo kumakere DJ Viru jwedra jugi chancha mora bengi. Mumiru ugaga muroni kutherana baka maguta nani ngwake maguta ishabikira mubango jone baimbiriti wa Kagwe na kinya mushindi wa ntukwe na arua Othikere kameme ka Weru FM. Yes. Na inyao otege Weru TV. Manto jonde okaja menya. Nande kabisa. Weru ni ture. Ibweka sana. Amen. Na mudia buruba kinenkanira kiewa. Eje ni odi mwera twaretera karo timwe thongi smartphone akomba nande kinya gutega munene thai live kabisa. Ora gutega theka. Congrats. Ibweka sana. Twinde matoka ngoma mundune wejana. Umageshigo mbunge kya no dimenti nkiripotera Nteto cia Weru Njumaa reakwarietwa ni Mutugi Kare. Kuchokere nkatho cha mwanya mutegeri tana mbere kurumira Nteto chetu nchokerete nyume kagitagate kuraja na Nteto nkuruki ukebebye mutambo. Arungamedi ba Meru Cooperatives Forum tabo Meru Dairy Union, Meru Central Coffee Union, Meru North Coffee Union, Meru Coffee Millers, Afya Millers, Jamii Yetu Sacco, Nyambene Arimi Sacco, Dhabiti Sacco, Yetu Sacco, Golden Pillar Sacco, Centenary Sacco, Solution Sacco, Capital Sacco, Smart Champion Sacco, Times U Sacco, Nexus Sacco na Cooperatives Singe cha Meru Irene Forum ya gutetera Cooperatives chonde Meru amena Sacco cha Mbecha Cooperatives cha Iria, cha Kawa, Marigo, Majani, Housing, Miraa, Ikwachie, Avocado, Bonda na Matatu amwena Cooperatives chonde cha Meru ibago kugwata ogeni kire mambura ja kurugoria fora meje ntuko ya Jumatatu ntariki 20 mwezi juju mwaka juju kienine gya Kaga Methodist Church kumatha 3 cha Rukiri. Mugeni wa gite akethira ari governor wa county ya Meru Kiraito Murungi buinthe ibogwati ogeni. Urathimo uritingo gibo ichunche bia kubia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains diabetes infertility H pylori ulcers, acidity na jangi kadhumba na gute side effects.
Toriongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, toringere thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu, uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Beta wa medical nturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru, tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonde ba Meru, tugwate nimbaru ikenda tumba kwitera tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike senator wa Meru, kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanale kwa thirikari nene, chumba gwitera Meru ngugi na ngaikaria buru, uri komba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Ingira Meru kwanza kura, tureto garuruku Meru. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rano weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire mpesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangija maingi kumenya manto nkoroki aranire na atugo kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha KINYUA. Mimi ni Bahati, walinijua kama mtoto wa mama, siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount, then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channels activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Ueni anto beto bakira ngondu bita wanjeni fakaka nkonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritera nguwe ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wakira ngondu athome mo youth mwekoro ntiwa na ntuba mawathe ngakikisha bakwa empowered na maendeleo yange ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria kira ngondu turi amwe raundi MCA ni mama chagua maendeleo. Wenda ntumiri ya kuta eje ringa thimo namba 0705247786. Noe ngavana ure okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru county to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na risabu ya unda bidhia masonare. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan.
Atolikanete na tukaona barabara na tukaona maendeleo yote na mbele yao. Turado tasaroli lava. Nanti na ta nanti do karamba nanti do wa kundu kiboyo kemwe. Kile watu tole che watu ko anda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, ikonye sibuengo ko, kawata ngo ngeta nkendia ngona mbesa. Kuto ukolia. Tumurandi yo ara turetere yo ambori yo ga tukeria. Gabana ikireito muronge ageretwe akuruka na etekua. Era itomoronge mero. Katho cia mwanya kirigo mutegeri gwitana mbere kurumira nteto cietu tugicokera muruiri gite kia mutongere wa nthiguru rungu rwa ngwataniro ya Azimio One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga munene wawe Martha Karua na kabori yao ni bakinyite kaunti ne Murang'a kiritwa aria kwiringira ndebe kiria kariba iri baba niberigere gukinyaja kaunti ne Meru ntuku ya rojo kenda kugambia Meru kenda babaringira kura no munini wa mutongere wa nthiguru Daktari William Ruto amwana kiama bawe ni betete na mbere na kampeni cia kaunti ya Kakamega ni Ruto betete na mbere na kugakinya bagatigira Kenya ni bakunyirwa ngarama ya uturo. Ntuko ya narua munini wa Rais William Ruto na kabori yawe ni bambite kambi ntere cha Western Kenya kuroka Kakamega Vihiga Mumias na kungi na ratongere baba ponekete kugera mugwengwa ataniro Raila Odinga na Rais Uhuru Kenyatta. Na hawa jamaa wameharibu kila kitu. Bei ya chakula imeharibika. Unga ni shilingi ngapi? Na sukari? Semeni tumechoka. Mumechoka? Hata mimi nimechoka. Kwa hivyo suluhisho ni tarehe 9 tuingize William Samoei Ruto tusimamie uchumi vizuri. Watu wangu, mtu akipandisha mafuta kwa shilingi 9 kwa lita siku moja, anafikiria nini? Na nyinyi mnajua hao watu, yeye alizaliwa State House. Amekaa State House. Ako State House. Alikuwa anaenda shule kwa 99. Hata ukimwambia ulilala njaa, anakuuliza kwa nini ulikataa kula. Hajui kwamba utalala njaa kwa sababu hakuna chakula. Lazima mubadilishe serikali. Antonia wakiaria William Ruto nonekete kumeneria kiria kugane kunyamarwa kwa umo watongere Kenya Kwanza Johnson Sakaja uragucho gavana wa Nairobi na tigiti ya UDA. Walisema ya kwamba ati William Ruto hatakuwa kwa debe. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, William Ruto hako kwa debe. Sasa wamewachana na mimi, wameenda kusumbua kijana mdogo anaitwa Sakaja. Mimi nataka niwaambie watu wa Deep State na system, wachaneni na Sakaja, kujeni bambana na mimi, wachana na Sakaja. Sakaja kwa mapenzi ya Mungu atakuwa kwa debe. Wanataka kutuwekea kibaraka kule Nairobi. Kibaraka mwenye atafanyia kazi mabwenyenye. Sisi tunasema kwa mapenzi ya Mungu tutamchagua Sakaja afanyie kazi wananchi wote, hasa mahasla wa Nairobi, ili tuwainue watembee kama Wakenya wengine. Mkuruki William Ruto nonekete kuorota ngwataniro ya Azimio ni kiraugite ni kuthukia moturo ja Kenya. I want to tell our competitors, you destroyed the Big Four plan. You destroyed people's businesses. You have destroyed Keroche industry. You are telling us you are also going to destroy the clothing industry. And you have also told us that you are going to shut down churches. Surely, how will we entrust you with the governance of our country, even if we are on drugs or even if we are mad?
Tunaweza kweli kuwapatia watu serikali? Watu walisabaratisha fikpo, ndio vijana hawa hawana ajira na njaa ndio imetuandama. Kungi na kunengwataniro ya Azimio ni ambete kambi ntere cha Murang'a araberigeri kuthithia Ndunga kaunti ya Meru ntuku ya Rojo. Atumiri abakuma ntere Chigembe batongeretwe ni Bishop Julius Gitari ni bamenerete siasa iri kuringwa ni siasa mwanya janthe kurune ni araba kugaba mabao ni bakureta mitugo yatagirete kiria Kenya gukurukira mawirane jao ni bamenerete umwe Waru iri bana bagiteke mutongere wa nthiguru Professor George Jakoya kumania na ugeboyo bokwendekithia urimi na wendia bobangi. Atumiri baba ni borite kinyaro wangi rwa kurungamira kithurano ni ru ABC kwa kanya asiasa gwitithia na mbere siasa chao kuchiendia kiria Kenya. Tugekumia tariki 19 ituseme ni gani murungene tuketha twina maromba manene nontu bwa kuromba nontu bwa nthiguru yetu nate kurombera kiama nate kurombera muntu ikuromba nthiguru yetu yethirwe na thiri uringi bakura bwethwa na thiri na afutakura kwethwa na thiri. Maana kupitia maombi Mungu anaingilia katika nchi na anabaridisha mambo yote ambayo shetani anataka kuleta kukonfisi dunia ili kuelekeza dunia mahali pibaya. Ni atumiri abakanicha acha Jerusalem International batongoretwe ni Bishop Julius Gitari wamwe na abakanicha achingi baitareria ati koina batu banthiguru ya Kenya kuromberwa nontu mantu megi siasa mamatitana mbena kuringwa imantu mataena abaita ya utethia muno mugongo wa nyumani. Kuona nthiguru yetu antu baba ingi bara baikuo wana siasa baikara yakabate kuthwane ne ate mantu ya ruyu nontu yokuwa mbangi ikiro ekando chukuru igere kando guntu anga guntu na ningi thirikari irete kwaria ana baiba chukuru bena mathwania manini bari thwani ontu boibo boya nimbiende antu batheka rome aka mwanja kenyete na sheria itare kura kana ndaromba buru kya kuunga mantu ya mukono no yare no ya kemeno ontu tha inde pastor ntiona kanya koita cukuru secondary kwira arito ba secondary bangi nembe ntiona kanya kurutana youth kanisene na bandhikiria nkebera bangi nembe na mtu ina degree 16 kana 17 wakwirwa na akwaria mantu ame abangi na akawinya sinda amenyura State House. Tuchague viongozi ambaye wanatii Mungu, wanaogopa Mungu. Maana tuseme kwa ile ambaye sasa kuna wanasiasa ambao wanasema kwamba tutalazima bangi ingie katika Kenya ama kuuza manyoka. Hiyo ni kitu ambaye iko kinyume na maandiko ama iko kinyume na Mungu. Sisi kama kanisa ni vizuri tutangaze msimamo yetu. Kila kitu ambayo inaenda kinyume na Mungu tukatae kupitia maombi kwa sababu itaharibu nchi. Kuroki iyogu atomeria babana bo ibaureti asiasa. Ibabati kwa Chabukati IMBC kanya kakukilukia baraba kubwa na kurea baraba tikubwa no ntote ngoye mwana siasa kana ngoye arombi kura ba nene onturuto na Raila kwira IMBC ndori kubati wetekeria na ndori kubati kurea bibi bati kwaria ni document ira mtu eneo na sheria ithia tawa kenda mtu wa candidate okurungwa kura tariki kenda nonto IMBC ni independent etebati hukumirwa ni muntu kinyomwe mwana siasa nonto hukumirwa ni ondo menya bibire tathina ni IMBC ri andu ero yawa bera wabataro mera kura boya ko urira bakare akoro mera kura boya toka andu egeya Weru Njumaa kumege the north Betan Plus Chabari. Munini wa mithikari nturi kiri kurura giti kia ugavana bwa kaunti ya Meru Linda Kiome athingatane na kambi ya Meru kwanza ibariungite ikundi bia kirua ntere chia marinya na arabaringirite ndebe Kenya kwanza na seneta wa Meru mithikari nturi kwa gavana wa Meru kithurano kiria kijite bamenerete gavana wa Meru ikiria bakuga mawira ne jaja maingi ati ujurite na mirandi kathumba etiumbite kwithirwa ikikinyanirwa mawira kirigia gatwe chonkuruki. Linda Kiome urene munini wa mithikari nturi uro kumerera matagiti kia ungavana kaunti ya Meru ithurano bia mweri jwa 8 o mwena thingati na gwati mbaru wa Meru kwanza gukurukira seneta mithikari nturi ni bariongerete ikundi bia simbi onterese marinya wa ndini ya kirwa na Rison Keburi na kubokire na njira mwanya mubango yurajo kubanganitwo ni Patrick Mutuma uro kumerera matagiti kia MC wa ndini na tigiti ya kiama kia UDA na aria atongere bau baringirite ndebe anene murengo jwa Kenya kwanza turingira kura na nimithikari nturi nontu nogere na kwenda kwiza marinya katwezere ikomenya ketha bukamukaribisha bwamukaribisha ikenda musibizwa UDA zorongama William Ruto ari president wetu senata wetu ari Kathuri Murungi mheshimiwa mithikari nturi ari gavana wetu na mheshimiwa wetu na we ari Mutuma na bukorerweni mheshimiwa ari Ndikiri nontu nwe
mheshimiwa wetu wa UDA wa constituency hizi. Ndunga migitine kya kana ntangurutana na KINYUA nari na kya maka William Samoei Ruto kira bwambulire na wingi na wendo tariki 14 ya twara nominations na ndinama tariki 9 ojora tugire kaire mwathani na mbitikiritie na mauta na nkomba kwa KINYUA nari na nkomba otegera Rwanda no ntoni chari Rwanda na ndare Rwanda ari mbere ni kama burenda itonga bireja na ile na itonga ibo kwenda mtonde gurokira kinyoga itia methene ibo kwenda kinyana betu bokira baitia methene UDA ne kwenda murungu ontogwe byama binge bikuga tariki 9 bejo tonya beja ko yokiete tonisa toto ni tokathithia atea itoro ibokenda byama jabiu bokenda tariki kombo tueka babu tena bokora mbondo kanisa kenu kanini bokenda au buge azimio saitani ashindwe azimio era tweringira UDA kura ibanda taruta ibombere rabo kama kura tariki 9 enda kwamberia ke development pesa kwa mfuko kwamberia muntu ondegoro kurubara bakwende marigo thokone mboga na manto jange ngoro kia tongera baba ni baringirite ndebe mithikari nturi gutwika ngavana wa Meru omwe na njore ingi ya UDA kumitetera kwa watwanya na araba meneretie ngavana Kirito Murungi ni wika mawira ni ja urongo na kuremwa kinya kurikia mirandi kathumba ya weti na mbere areze ibo metumaira kayaki ai ne ai ba mami bakwa na atori ne ai yaki kethera tiombo tutethia na gintu kia mbere kira tukathithia na mithikali nturi ambirire mbwire gintu kia mbere twatonya thirikari ne cibitari iri lazima ikarugurwa na ikirwe ndawa puraigua nene beja bathura munini mwekuru ebo tukwa no rentore ndonare no ria antia cibitari atigite agita nara kwao agita king'ang'i na atejaneria gutinya ndawa gutembi ethera mwekuru kwa mwana mwekuru wenga wakarire ngabana wetu karire nubo kwenda ugenthirikari ekeraito king'ang'i eshindwe nesindwe tuize keraito nkorokie babwe nontu ito tuta ofisi ya wetu kamwaga kinya turi MCO we ngabana wetu keraito Murungi tutimwona keraito Murungi tutimukinyira na kinya thimu ati umbako jokia nya tumuringirite ikyo ndo tukwenda guchinja Meru na nkorigara ni ata nontu keraito Murungi ateja antu jaja ona no kume roje kenda mwithira bwere maga na roje rwakuma nthiguru roje rwakweyo Murungi gita jaja kwe mtu mouga na ara county nteri ubumbona butije bwe ainya batu toriti utonawa ari marinya mbere ni boyaga atoriti utonagwa nkiripotera Weru Njumaa kuma marinya wandine kirwe na Rizon Kiburi mbeta mawira kirigia DCC wa Chuka Nkaduda hiribai na atongeretie kundi bya maabisa banthikiri na borithi kiri muchemanio jwao na arimi bakawa ba factory ya Njaina bubundikiro chonkoni bwakawa karaka yirondene factory yu kamungana jwa milioni mugwanja kiariro chonkoni bu Nkaduda augite bagatigira baba ni bagwekirwa mpene nonde oratete kiro urungamiri wa factory je ni wagi wa mitalatara ire agirite gukaria arimi bakawa na ku aja Meru arimi bakimera giki ni batimanite na kuga kumania na utevibo minister munya bo gukuria na gukira kimera giki na ndipo bari murengo ne jwa azimio kenda munya etana mbere kubokiria Samurgeshima na ripoti je walipewa maneno yote gikaro kira gitongeretwe EDCC wa sub-county ya Chuka Nkaduda hiribae ya kwaraniria na arimi bakawa bakiwanda kia Njaina uchwira kibonia achara irabagite nyuma ya kawaka ukogoribwa chiringi milioni mugwanja kuiyo biumia biere bikuruku muchemanio nyojo Nkaduda arire amwe na afisa bandu ngiche ukaria amwe na cheotweria bareo afisa ba DCI pana uchunguzi unaoendelea ili kuwanasa waliohusika. Tuna washukiwa kadhaa ambao DCI ataomba ruhusa kwa DPP ili aweze kuwakamata na kuwapeleka kotini. Na meneretie utongoria bwa kiwanda giki akiugaga kiri muchemanio jo atongoria baba batiraomba kuonania mabuku ma rekodi cha wendia bakawa. Pana ulegevu mkubwa mno ama pana mapungufu ikija upande wa record keeping. Hawa watu hawaweki nakala nzuri
ya namna wakulima wanavyoleta kahawa yao, namna inavyotoka kwenda huko kwa millers. Nabo arimi babai bakenerete gwitigwa mbu aramo no guba kuga atongoria bagono wa mwanka baigwe bakemenyaga bura wamba bobo aruthikire na ikyo gitumi bataringa ripoti kureo kenda afisa ba DCI batikajokia mbano cia njara cia amba babu kuruthana cio chunkuni nuko na management aruthire ndire tactics yani kuceracererwa kenda mathira matha 24 thaa ino ni kiume kimwe ni kithiru DCI atwira riu maunto ma dusting matombekana ona kuburiwa na nguo ino no ntorede is very late no gune bu management endaga gucererwe nkuruki bariuga kinya akaria bautugo barabaithiro batheketwe njara no mwanka wigwe bakimenyaga ura aijite kaugaga kawa kanja ina kati kurasha kalioneka kadiete ona ntometo kwe members mabangite kuthikorogithia na tuyo tutikwenda maunto makorogithia ntu we are Christians na tutiteketie maunto morogi nimbie gutuma watchman umwe ugatire ati kwenda korogithwa na riringeria memba kimera gatire mutigetekerie korogithwa ntu kwarogithwa no mwaje twagakua ni antu beto bagakua koguo ni kuona ni watchman wagatinde kwa wega no auge wo mwaje to no koguo ni gitumio na mataringwa ni gitumio na mataumizwa ende bariugano mwanka atongoria bago baebere iteni kenda bathimbere kureta kawa kiwandani giki tuku request kiama Mitheru Society kira giturungamirite kirungamwe ti umorimi kutibu omba guswa mwambe karirite giti no mwanka ambenuke kuma raino wona twakurukana na njangeno utika wa kadi ya mpampo kaire untu ni kuonania kidigia ya mpampo nikigushikana wambora tularingirwa na kundeni ya kaunti ya Meru arimiba mashamba makawa ibawatanirite na urumwe kuigika mutongoria wa ngwataniro ya Azimio Raila Odinga kithurano ni kinene kijite bariuga barenda Raila ajukia utongoria kenda waziri munya athimbere kurutha maugaruku kire urimi bubu bwakawa muchore okwa noro igwe mbitabwega urampeja ngugi noro mpendete ndeje tukari thirikari ya Azimio no tunyo tugatethekera twinde na twitete Azimio aswa nontu twina mwana wetu Waziri Peter Munya ura tukumenya no minister wa agriculture nkuruki ibakenerete kuthura kwa umwe wago kuma ntere cha kirugine tamwerekeria wa New KPCU kusokia minister of agriculture itongetu Munya kairi nontu bwa kunthura ndi mwakirisi wa estate farmer ndene Meru oni ndimete mpumete ndi sana ningwite kiote muntu ungi othurwa umite masinani aije manto akawa kuma nthi korwa kiuria no tondambiriria ni itina 150 utungi mwankana ndi mbije manto ya kuma nthi mwankeguru tukikongratulate mukarimu sana no tubakwewa kiteka director na ikuonania na ndi manto jonde decision ile ikathirwa Nairobi chonde cha kawa na New KPCU yaitete kuraja mukarimu aketha to represented to rali mpaka wandene Meru kiripotera Weru Njumaa kuma gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe mbita wa Samuel Geshma. Minister wa Ritingo giba mwingi Professor Margaret Kobia na akinyete ntere chatigania kuruguria kigomano gya kuthangikira na kumenyera ana bari kirage kumenyekana ta Mwangaza Rescue Center muradi juju rajo akine mubunge wa Ekuruka wira Mwangaza gukurukira kigina kya GAF ni kwirigiro gutethia ana bari barabethagiro bakithangi kwa na njira mwanya amwe na ntano na kinya kugurwa kurio mukiri wa mithika na reported. Imurandi yuambirirwe mwakene ongiriyele 18 yolo Amerike na kiobitie mubunge wa Ekurunga na moroto yakonokia antu muno Ekuru barabatie thairanjarene tiandwa tia kemombere kana GBV. It has led to the following consequences. To women, it has led to hopelessness, stress, injury, HIV infection and isolation. Madam CS, to children, it has led to depression, poor performance in school, fear, distrust of adults, high rate of school dropout for girls, which results to teenage pregnancies and early marriages as a result of them depending on men. For the family, Madam CS, it has resulted to family breakups, lack of harmony and happiness, and a lot of money being spent on health care injuries.
We aim to bring back dignity to the lives and families of the survivors of the physical, sexual, psychological violence by providing free legal, medical and psychological support. Itaendelea kuhudumia watu wa Meru na hata Kenya kwa sababu mmeona gender based violence imekuwa baria ya women empowerment. Kwa hivyo hii center itasaidia watu wengi sana, hata si just dealing with gender based violence, hata kuwaambia how you can prevent gender based violence. Kuringana na waziri wa Uritingwe bwa muingi Kenya Professor Margaret Kobia tie kurwa kibakuluka irando cheke mumbire. Men wanakuanga na gender based violence, lakini tunazungumzia sana wakina mama because 90% of the women reports, those are the ones who report. Only 10% of the men who report gender based violence. Lakini hiyo shinda au changamoto it is for all. Kumania na mirandi yontui mubunge wa Ekuru kaunti ne Meru Kawira Mwangaza urambirite murandi yo narombete thirikari kuongela kigina kiangaf kendoti rangu Ekuru kini korite COVID-19. Having seen what the fund can do, I therefore, Madam CS, request the government to consider increasing kit to mitigate increasing poverty level in our community by empowering women through GAF. Akiaria Professor Margaret na watanirite na aria bangi kiathoneki kuromba thirikari yeyane okaria bokwana kirie kurubaraba kurombe itibio tongeria kithurano ne twetete. We want equal opportunities for both women, men, politically, socially, and culturally, so that everybody has an equal opportunity to maximize their potential. Si ukiwa unaambiwa wewe ni mama uwezi fanya hii. Na nimefurahi sana vile county commissioner amesema wale wakina mama wamejitoa ndio wakuwe kwa election wasaidiwe na security. Tunatembea some places tunakuta our competitors wameweka mwingine kando for people, wanatuchapa kwa mawe, wanatufurusha kwa uwanja. Tunaomba leo, maana tuna ofisi ya serikali hapa, county commissioner anajua ni mtu wetu anatupenda, atahakikishia kina mama ambao wanatafuta vitu vya kisiasa security katika county yetu ya Meru. Aitoke Irombare, Commissioner County Meru Frederick Ndunga. Kwa kamati zote za usalama katika kaunti ya Meru zipeane usalama wa ziada kwa wagombezi wa akina mama wote. Hiyo amri nimetoa. Commissioner Ndunga nkurukina rombete siasa otiriba kurumira mawatho yonthe yara ya ekimu no yegie mitamanio yao egitenere. Tumesema mikutano iwe inaisha saa 12 kamili. Usitusababishie kuja kukusimamisha kwa mkutano wako. Lazima uchunge watu wako. Ikiwa watu wako watafanya jambo ambalo haliambatani na sheria za usalama na amani, wewe ndio utajukumika kwa jambo hilo. Mkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa Mithika. Teto inge na njira yenkinyaniru ni wona chiaringa thaa 3:30 gucokere nkatho cha mwanya mutegeri kuona kanya kugwatana na bautwi ukorirwo kugwatanira na bautwi nyume kagitagati kuraja kiri mubango Njumaa sa kombita gwa NTINYARI KINYUA ona nirio mafivyo ni Purity Richard.